سلاوین گرم و ام هیویدارن دم خوش دگل لحاف گهاندنا کردان درباز بکن. ابوی هیویه که ام کردان بگهین نه که سرحاتی و بویرن لجهان دقامن پیک گهورین داخل شمو جویره جه استودیو دنگ امریکا لواشنطن دی سی دید گلوله. ده برنامه رو دا ما اف بابت جوار آماده کرنا. بهیا بیزاروکین خوندنگاه که سرطایی امریکی بدا خوازن کنترل کرنا چکان بداویتی. ریبرین امریکی نزیکی لحف هاتنینا لسر چار سریا قریزا آبوری. آماده کارین رو رسمین سندخوارنی جگرا دویا سرک اوباما را لقناغا داوینه. ترکیه جه ایران دخوازه سنگیه لسر اسدینا و روسیا آماده کاریان جبو در خستنا هولاتین خواه جه سوریا دکا. لکرسمسی و لسر صالح ما چی هیوی هنا. سلاوین دوباره بینرین هجان. بدرجه هفتیا بوری امریکیان بهیا 26 قربانیین کشتن کاریه کی کرد لخوندنگاه که سرطایی لباجار نیوتاونی ولایت کنتیکت در باسکر و هشتا عجیبی مانا لهمبر و تاوانا لدجی بگنهن 20 جوانا دجی 6 حتی 7 سالیه دبون. نبس خلکی باجار نیوتاونی ولایت کنتیکت بهیا وان بیزاروکان و 6 بریوبر و کارمندین خوندنگاه سرطایی دیکن بلکوپرانیا امریکیان لسرانسری ولاتی بهی دارن. شاگبونا خلکی جبر هندی بو 20 قربانی زاروکن 6-7 سالی بون. کشتنکاری خوندنگاه ساندی هوک خرابترین دوام کشتنکاری بو د دیروکا امریکا دا پشتی کشتنا سیهودو خورتان د زانکویا ورجینیا تاک دا لبوهارا سال 2007. تاوانباری خوا کشتی آدم لانزا خورتکی 20 سالی بو بری کشتنا وان زاروکان و کارمندن خوندنگاه وی دایکا خوشی کشتو بو. افرودانا غمگین بویا اگرا خردبونا داخوازن کنترل کرنا چکان لامریکا کوچ کاسپی دی بیجتن سروک اوباما با آوائه کی گل خرد پشتوانیه لدارشتنا یاسایه کی جبو کنترل کرنا چکان یان چکن کجک دکا و لهمان دمجی اکیتیان اجتماعیه چکان غمگینی و شاگبونا خوا راگهاند جبوه ریدانی لینا بیجا کاده چه پنگافان پا بیجا. بالصدان خو پیشاندرین دیجی چکان لپیش کنگرسی برف اوفیسا کومالا چکان یان اجتماعی مزنترین لوبیا چکان لامریکا بریوچون پشتی خرابترین تقکرنه دی دیروکا امریکا دا او خو پیشاندر دی بیژن دمی هندی سیاستوان بگهنه ایکو تنترین قانونی جی چکان را داریجن. If not now, when? هکن نوکن به پاکنگی 25 زاروک هات نکشتن دگل مامون ساینوان هکن نوکن به پاکنگی. If not now, when? لکمپینا هلبجاترین بوری پرسا کنترول کرنا چکان نهاتا مازن کرن و سیاستوانین پشتوانیا قانونین تندین چکان دکن به دنگ بون. نها خو پیشاندر دیبیجن کشتنکاریا زاروکان لخوندنگاه که کنتیکت هر تشت گوهر او هاتن هاندان به گوتارا سروک اوباما لبهیا وان زاروکان. If we're honest with ourselves, the answer is no. اگر ام لگل خراس بن برسف نایه. ام تیرا خو بزاوی ناکن و یا پیدویه گو ام خو بگوهرن. جدما کو از بومه سروک افجارا چارایه کو ام لحف کومد بن تا کو بر دل جواکه که بدن کو جیکلی قومیه. لدمی کو خو پیشاندر لپیش کومالا چکان یان اجتماعی گهابون هف دنگک جدا دهات بیستن. If there was one teacher or one principal armed, اگر مامۆستایەک یان بڕێڤەبەرێک بچەک با ڕەنگە وی ئەو کوشتنکاری ڕاگرت با بگولەیەکێ دەهان زارۆک پاراست با. could have saved dozens of children. ئەڤا باوەریا خودیین چەکانە ئەو دەبێژن ئەگەر هاوڵاتیا ماف هەبتن چەکی بکڕن و هەلگرن و بەڕەوانی جوخوا بکن دێڕێ لە تراژیدیەن وەسا بێگرتن. ئەگەر من زارۆکێک لەوێ خوندنگەیە هەبا منێ داخواست کردبا کو کەسێکی باش بچێک هەبا لە شوونە کۆ بێتەنێ تەلیفۆنە پۆلیس کردبا و 10-15 دقیقە لە هێڤیا وان مابا. بەڕێوانین کۆنترۆلکردنا چەکان دەبێژن مشت و مڕا داهاتی لە کۆنگرسی لەسەر چەکان دێک گەرم بتن لێ پشتی ڕوودانا خوێندنگەها کا سەرەتایی ترازو به عالیواندا خواره. دیارا کشتنا وان زاروکین بگونه رایا گشتی گهاندیا هف جبو دارشتنا بریاره کاسران سری جبو
کۆنتڕۆلکردنا چەکان لە ئەمریکا و لە دەمێک و خودیین چەکان بە دەستوری ئەمریکی پاراستینە ساڵێ بە هەزاران ئەمریکی بچەکان تێنەکوشتن گەلۆ مجادلەیە پشتەوان و دژێن کۆنتڕۆلکردنا چەکان چییە؟ ئەوە ناڤەڕۆکێ vê راپۆرتەیە. دەسەڵاتداران دەڵێن ئەو چەکانەی لە ڕووداوەکەی نیوتاون بەکارهێنرابوون بە ناوی نانسی لانزایەوە تۆمارکراون واتە دایکی ئادەم لانزا. نانسی یەکەم قوربانی ئەو 27 کەسە بوو کە لە تەقەکردنەکەدا کوژران. خوێندکارێکی قۆناغی زانکۆ دەڵێت تا ڕۆژی هەینی دژی کۆنتڕۆلکردنی چەک بووە. هێشتا 100% لەگەڵ کۆنتڕۆلی چەک نیم بەڵام بەو شێوەیەش ئاسان نەبێت بەڕاستی وا دەزانم لە هەندێک باردا ئەگەر یەکێک چەکی هەبێت بەسوود دەبێت. تەنها ئەو ئەمریکاییانە بۆیان نییە چەکەڵگرن کە بە تاوان گونابار کراون و یانی ژەوانەی لە ڕووی دەرونیەوە نەخۆشن. ئەوانەی داکۆچی لە کۆنتڕۆلکردنی مافی هەبوونی چەک دەکەن داوای جێبەجێکردنێکی تەواوی یاساکانی تایبەت بە چەک دەکەن. ئەوانەش کە دژن داوای کۆتوبەندکردنێکی تون دەکەن لەسەر ئەوانەی چەکیان هەیە. هاوکات ئەم جۆرە کۆمەڵکوژیانە بەردەوامن. ئەمەش ئەو ڕاستیەیە کە سەرۆک ئۆباما لە وتارەکەی ڕۆژی هەینیدا ئاماژەی پێکرد. هەموو پێکەوە بڕیار و هەڵوێستی گونجاومان دەبێت بۆ ڕێگرتن لە تراژیدیایی ئاوەها بەبێ گوێدانە ڕوانینی سیاسی. نیوتاون بارەگای سەرەکی ڕێکخراوی وەرزشی نیشانشکاندنی لەیە کە ڕێکخراوێکە و داکۆچی لە مافی هەبوونی چەک دەکا. ئەم ڕێکخراوە دەڵێ لە دەمی ئەم ڕووداوەدا تێبینیدان لەسەر کوشتنەکان نەگونجاوە بە تایبەتیش وەک ڕێزێک بۆ کەسوکاری قوربانیان و کۆمەڵگا و ئەو لێکۆڵینەوانەی بەردەوامن. بەڵام لەگەڵ ئەوەی جەستەی مناڵانی 6 ساڵ و 7 ساڵ لە نیوتاون کران بە بێژنگ هێشتا هەموو کەسێک پشتیوانی لەو بیرۆکەیە ناکات تا حکوومەت یاسا و ڕێسای هەبێ بۆ چەک. ئازادیمان هەیە خواست و بژاری خۆمان هەیە هەندێک کەس دەڵێن ئەگەر خوا هەیە بۆشتی وەها ڕوودەدات خوا ئێمەی بە خواستەکانمانەوە دروست کردووە یەزدان نەکۆنتڕۆڵ و نەدەست بەسەرداگرتنی هەیە بۆیە منیش لەگەڵ هیچیاندا نیم. دووەم چاکسازی کە لە دەستوری وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکادا کراوە مافی هەبوونی چەکی داوە بە هاوڵاتیانی ئەمریکایی بۆ پاراستنی ئاسایشی وڵات. ئەمریکاییەکان بیر لەوە دەکەنەوە ئەگەر مناڵان پارێزراو نەبن چۆن ئاسایشی وڵاتەکە پارێزراو دەبێ هەر بۆیە هەندێک بە دوورخستنەوەی چەک دەیان پارێزێت و هەندێکیش بە هەبوونی چەک. لە گۆڕا ژەدەرێن پەیوەندیدار هەر ساڵ پتر ji 30,000 کەس دەتوندوتیژیên çekanda لە ئەمریکا تێنە کوشتن. ڕۆژنامەیە لۆس ئەنجلس تایمز دەبێژتن دەنێڤەرە ساڵên 2001 و 2010دا 270,000 کەس بچەکان لە ئەمریکا هاتیینە کوشتن. لە گۆڕا ژمارên FBI ژی ساڵە 2011 ji ژمارە 12,664 قوربانیان 8,583 ji ئەنجامê teqekirinê hatine kuştin. Helbet ev bi çekên taybetên xelkî ne ew dikarin bi azadî bikirin û helgirin. Evca hevber digel çend welatên Ewropî bo nimûne ji sala 2007 heta 2009 li Amerîka 10,987 mirov hatine kuştin. Her divan sê salan de li Almanya bo nimûne 182 kes bûn. Li İspanya 75 û li Brîtanya 47 bûn. Jimare li Meksîko 5,980 bû û li Kolombiya 13,174 bû. Evca bi baweriya min kêj ve kêşa sala 9 di Kongresê Amerîkî de dê li ser kontrolkirina çekan bidin. Lê bihinvedana serê salê nêzîka û hêşta Kongresî çareserî ji bo fizîkal kilif nedîtiye. Herçend rêberên Komarî û Serok Obama ya Demokrat nêzîkî li hevhatinê dibin. Li demê ku Amerîka beref qrîza aboriya bi navê fizîkal kilif diçitin 500 milyar dolar ji birîna baja federalî û birîna xerciyekêm dibin, Serokê Civata Nûneran John Boehner hewl didetin barê wê danta ser milê Serok Obama. Boehner dibêjitin Komarî li civata Nûneran li ser nexşeyê duê kar dikin li demê ku plana Obama nehevseng e. Plana me plana duwê ye dê Emerîkiyên ku milyon dolarî yan kêmtir çê dikin biparêze. Ez her hêvîdarim ku bigihên rêkeftineke birfirehtir li gel qesra spî ku hem xerciyekên bike û hem jî dahat hebe. Renga nexşeyê Boehner li civata Nûneran derbas bitin lê naşte serî çunku hêşta bilindkirina bacî li ser dewlemendan pesen nekiriye.
سەرۆک ئۆباما پلانە خۆیان بلندکردنا باجێ لەسەر دەوڵەمەندین داهاتیوان ژێ 250,000 دلاران زیدەتر دە ساڵێکیدا کرا 400,000 دلار ئانکو 1.2 تریلیۆن دلارن خەزینەی و خەرجیە بۆ دەمێ 10 ساڵین بێن کێمکردن. پەیداری کۆچ کاسپی جەی کارنی گوت پلانە باینەر باش پەرا ji dewlemendên Emerîkî nabiritin. درفت لڤر هەیە کۆ 1.2 تریلیۆن دلارên din ji xerciyan kêm bikin. Dê bêaqilî be ku wê derfetê bi kar neynin ji ber ku tu naxwazî ji kesê ku salê 900 û 95,000 dolaran çê dike bixwazî filsekê zêdetir bo bacê bide. Rêberên civata sînatoran jî ya Demokrat Harry Reid û yê Komarî Mitch McConnell şerredev di Kongresê de kir. Ji dêv lawiha ku biryarên dijwar bidin, endamên komarî lê civaka nûneran gefa dikin ku beşdarî dan û stendinên rijt nebin. Cihê mixabiniyê ku ez bibêjim gelek caran ev tişt dubare bûye. Ez li gel wê me ku baca 98% ji bajdaran zêde nebe û her wiha ez li gel wê me ku baca çi bajdaran zêde nebe. Serok Obama divêtin rêkeftinek bêt kirin rêkê li miştûmireka dî bigiritin digel komariyan piştî 2 salên dî li ser bilindkirina astê deynaw berdestkirina pera ji bo qeyîmkirina aborî. Xelk di wê baweriyê de ne eger rêkeftinek neyê kirin dê sûcê komariyan be neyê wî. Pleya piştîvaniya wî di nav xelkê de zêde bûye û di rastiyê de ew hindek pêşniyaran dike ku bi dilê xelkê ne. Bê rêkeftinekê bo rêgirtinê li proseyê dibêjinê fizika kilif baş li ser tevaya Emerîkiyan dê bilind bitin ji destpêka salan û digel birîna xerciyan jî aborî nas dibêjin ew dê aboriyê welatî bêxte nav raketineka dî. Her çawa be her 4 salan carekê paytextê Emerîkî Washington amadekariyan dike ji bo rêw rismên sûndxwarina serokî. Mazintirîn rêwrisim li sala 2009 bûn dema Serok Barack Obama ketiye Koşkaspî. Bawerî heye rêwrismên 2013 lê 21 mehayek dê dîsan germ û gur bin. Li mehayek çile 2009 ji mala herî mezina xelkê milyonek û 800,000 li meydana niştimaniya Washington civiyan bo dîtina rêwrismên sûndxwarina dîrokiya yekem serokê Efrîkayî Emerîkî. Sûndxwarina gera duê dê li 21 çile bitin wesa diyare dê bi heman şêweyî ji mala mezina xelkê amade bin û amadekariyên dabînkirina parastinê bi heman awayî bin. Em hizra wan bûyeran dikin ku dibe di nav wê kombûna biçûk de biqewimin. Komîteya Hevpişka Kongresê milyonek û 200,000 dolar xerc kirin li ser silavgeha avahiya Kongresê cihê ku Serok Obama dê swîndê bixwet li van rêwrisman. Du mehin amadekirina rêkên hatin û çûn û mewkûb û tîmên muzîkan dest pê kiriye. Bi awayekê berfireh hemû pişkên leşkerî Emerîkî pişikdariya rêvebirin û parastina rêwrisman dikin. Ew dibêjin pişikdariya xelkê bi cilkên leşkerî nîşana desthelata medeniye li ser leşkerî û veguhastina bi aştiya desthelatê ye. Ev sembola hêz û demokrasiya me ye û bi dîtina min bûyereke girîng e ji bo me ku lê ber çavên dinyayê karekî durist bikin. Ji bo çavdêriya bi rêveçûna rêwrisman hêzên hevpişik nexşeyekî gelek mezinî Washington durist kiriye. Ew wî modêlî bikar dînin bo arastekirina sedan hezar kesên amadeyê rêwrisman dibin li Washington weka çawa ew dê serokî jî û kesên dî jî li vê rojê biparêzin. Li Sûriya hêzên rekaber pêşketina dikin û dorûberên Şamê dibine meydana şerên giran. Li heman dem Wezîrê Derveyê Tirkiya Ahmed Davutoglu ji Îranê xwestiya giraniyê li ser Esed deyne heta tundûtîjan li dijî gelê xwe rawestîne. Bi aliyê xwe ve Rûsya amadekariyan dike hevwelatiyên xwe ji Sûriya derxe eger dest û dar ji dest derkeft. Erê peyamê Davutoglu çi watayê dide? İran qet amade ye pişta Esed berde? Me ev pisyar arasteyî siyasetvanekî Kurd kiriye. Berî her tişkî gelek spas bû dengê Amerîka û bû xebata we ku hîn li gelê Sûrî û gelê Kurd di vê demên teng da xwedî derdikevin lê dipirsin eva piştgirîkî mezin bû milletê me ku hatiye binzorkirin û yani her roj kuştin û lêdan.
یا دی داود وک وزیر درو یه ترکا چیتره کو هنی کی دوی خو بگره او ناش دست پیکا سرهلدان گل سوری دا دبیجن حمای خطا سور و حلب خطا سور و انتاکیا و انتاب نا خطه سورنه یعنی روش بروش واقع صدان وان به انجام درده که تنی فایده یک مفایق جه دیتن کو پاتریوت استاندن وکو اسد و هیرش ترکیه بکه یعنی مفایقی خوی تایبت جوه مسئله جوه بازاره درخستن و به ایران هرده که گنگشیه یک دخوازه خویا بکه که والله امو ایران دکارن به هفره دیالوگ بردوام بکن ام ندوری هفنه لید راستیه دا ترکیه به دفکی به پشگرتیا شورش دیگه ایران به چک و به تونگ پشگرتیا سیستم اسد دیگه یعنی لهبر هف سکنینه باشه روسیا وی کنگی پشتاخوا بده رژیم اسد جخو کسی باور ندکر اسد او قاس دریج بکه لسر دسلاته مدی تونس د چند رودا خلاص بو مصر بزوکی خلاص بو لیبیا لیخستن میدان درخستن علی صالح درکت یعنی وان کسی باور ندکر سوری او قاس دریج بکه لورا روسا زودا گمی خو کشتی خو شاندنه هنه کشتی وان تمنه لنزیک قراغن بحر زراعی سپی کومر و خود درخیدن دورا 30,000 کسی روسیه د سوریه دا اوانا ولو نایلن لی روز بروز ام دبینن گوتنا سیاسیا دولت روسی ببر لنگی هفته کوي یعنی نائب جیگری لاوروف تشتکی دبیجه رویدن لاوروف دبیجه ایرو مثلا پوتین ده هفدیتنا خدا به جورنالیست را تشتکی گله گرن گود گو اما گو ام نلبر روشا اسد کتنه ام جمرا روشا پاش اسد گرنگنه ها اوا تشتکی نویه ده گفتنا ودا ندور سبا لاوروش تشتکی دبیجه جبر که روس بخود دزانن لنگی وان لسر کاوری کینه کو او کاورد بل لنگی وان ده حزه سرکفتنین کو شورجوان و سرهلدر لباشور شامه و الباکور همه ایرو کرنه اوان نشانه کو جالی لشکری واجی ایدی اسد تک شو یعنی وی چه بکه وی باسکاب خوخینه بخوب چه خلک بوم بکه فروخانه وی تن راکت لیده کون دایره دوی امنه تن هلوشاندن ایدی اسد کتی روش کی تنگ روس مجبورنه بنزور بینه که هلوستی خوب بگارن و راپورتا که نه یا نتوین اگرتی باله دکشی نسر درد مروفانی و جمارا بلندا قربانین شر نزیکی 2 سالان لسوریا او راپورت بیجتن به هزاران کس مرنا د شرکی دا کو بویا شرکی تیریایی و دبتا اگر راکشانا شروانین بیانین وکا شروانین سنی جوالاتین روشلاتا ناوین و باکورا افریقا و شیعین جناف کومالین ملیتانین وکا حزب الله لبناني راپورتا نویا لیواکولین مافین مروفان یا نتوینی گرتی دی بیجتن جداهیک مازن درست بویا دنیف برا کیمانیا علویان دا اشتفانین سروک بشار اسدو برانیا سنیان دا اوین اشتفانیا کومالین سرحلدایا دکن سروک کمیسیونا لیواکولین نتوین اگرتی لسوریا دی بیجتن کیمانین دیجی بونا سوتامانیا آگری شران Some minority communities, including Christians, Kurds and Turkmen, هەندی کۆمەڵگە کەمایەتیەکان لەوانە کریستیان کورد و تورکمان تووشی ئەم شەڕە بوونە و ئەمە شتێکی نوێیە لەوە تای مانگی ڕابردوو کە هەندی جار نەچاربوونە چەکەڵگەرم و بەرگریگرتن لە خۆیان و یاخود لایەنگیرە لایەنێک بن لەو شەڕەدا. راپۆرت دەبێژتن شەڕان و وێرانی دروست کریا و دەردی مرۆڤانیە سیڤیرên سووری خراپتر لێ کریە ji demê weşandina raporta dawî li meha nehêlûnê û zêdegavî li ser mafê mirovan nerawestiyayîne. Raportê bal kişandiye ser bilindbûna astê tundûtîjiyan li mezna bajarên weka Şam û Helebê û herwesa hêrîşan li ser navan tên keltûrî. Kirismas û serê salê demê hîvî û umêdane. Eger yek dilteng be, bi rastiya ku salek li jiyê mirovî zêde dibe, lê hîvî û umêdên sala nû jî dilê mirovan geş dikin. گهدارو بینرد هیجا ید رادیوی پشکا کردی دنگ امریکا اول سال 2012 بدماهی تد هاتنا سال 2013 لوحمی پیروز بد هیوی دارین سالکا آشتیه بد بو همی کسان لجیهانه سر سالا و پیروز بدن
هیوادارم ساڵی داهاتوو بۆ هەموو لایەک لە خۆشی و کامەرانی بێ شوان ڕەشید لە بەشی کوردی دەنگی ئەمریکاوە. بەلکەفتا ساڵانی ساڵا 2013 هیوید کەم ساڵێکی خۆشی و تەناهی و سەلامەتی بێت بۆ هەموو جیهانێ بۆ هەموو خەلکێ هەروەسا تایبەت هیوید کەم ساڵێکی سەرکەفتنێ بتون ساڵێکی ئاشتیە بێت بۆ هەموو گەلێ کورد لە هەر جهەیەکێ لە کوردستانی و دەربەی کوردستانی. دەستپێکێدا ساڵا نو ji hemî godar û temaşevanên dengê Amerîka re û tevahiya gelê Kurd re pîroz dikim. Hêvî dikim ku sala 2013 bibe sala aştî, azadî, vekevî û biratiyê li seranser cîhanê, li seranser cîhanê. Sala 2012 mixabin bi gelek bûyerên ene baş re dagirtî bû şer û pevçûn mirin felaketê niha. Ez hêvîdarim di sala nû da tiştên wisa dubare nebin. û jiyanekî baştir û geşbîntir pek were û bo hemî murahiya taybetî jî hemî Kurdên li her derê cîhanê. Ez destersala hemû gelê Kurd li her çaperçê Kurdistanê pîroz dikim. Ez hêvîdarim ku sala 2013 bibe sala azadî û serbestî û pêvxweşiyê ji bo hemû Kurdan sala 2012 û salê berî wê gelek nexweşî tê dihebûn lê ez hêvî dikim ku sala vê bibe sala azadî û serfiraziyê. هیڤین ستافê li hevgehandina Kurdan jî ew e xêr û xweşiyî bigehet wan zarokên ji diyariyên cejna bêbehrin. Bîneran ev bername tê weşandin li ser malperê dengê Amerîka û li ser Facebookê. Ev cihata demekî diyê li hevgehandina Kurdan her şad û bextewer bin.